ҳасан камолов 18 декабри соли 1968 дар шаҳри хуҷанд дар оилаи коргар Камолов Яҳё ва коргарзани заводи ширбарорӣ Камолова Адолат ба дунё омадааст. беҳри санъат ва ҳунари сарояндагиву навозандагӣ ҳанӯз аз синни бачагӣ дар қалби ӯ маъбо гирифта буд ва ҳаёти минбаъдаи худро бесанъат тасаввур карда наметавонист. волидайн ҳарчанд коргари оддӣ бошанд ҳам дӯстдори суруду мусиқӣ ва дилбастаи санъату фарҳанг буданд. яке доира мезаду, яке рубоб ва яке суруд. муҳити оила ба ҳиссиёти Ҳасани кӯдак бетаъсир намемонд. соли 1985 бо назардошти малакаву маҳорати ҳунарияш ҳасанро ба ҳайси навозанда сарояндаи театри давлатии масакавӣ мусиқии ба номи Александр Сергеевич Пушкин, ҳозира ба номи Камоли Хуҷандӣ ба кор қабул карданд. пас аз 2 соли ҳунарӣ дар театр ҳасан ба хизмати ҳарбӣ даъват шуд. хизматро дар округи ҳарбии шаҳри Ленинград ба ҷо овард. туфайли маҳорату ҳунари баланди касбӣ ҳасан Камол сазовори унвони ифтихории аълочии фарҳанги ҷумҳурии Тоҷикистон, ҷоизадори озмуни ҷумҳуриявии суруди сол, шоҳҷоизаи фестивал озмуни ҷумҳуриявии телевизионии оҳанги зиндагӣ, ҷоизаи овозхони сол гаштааст. дар фестивал озмуни ҷумҳуриявии оҳанги замон ки ба соли эстрада бахшида шуда буд, дар давраи вилоятӣ ба гирифтани гран-при мушарраф гашта, дар даври ниҳоӣ низ яке аз ҷойҳои намоёнро ишғол кард. хизматҳои шоиставу арзандаи ӯ ба даҳҳо ифтихорномаву сипосномаҳои Вазорати фарҳанги ҷумҳурии Тоҷикистон, мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии вилояти Суғду шаҳри Хуҷанд ва раёсати фарҳанг қадрдонӣ карда шудааст. эҷодиёти Ҳасан аз осори Румӣ, Бедил, Камоли Хуҷандӣ, Ҳофиз, Лоиқ, Камол Насрулло, Нурмуҳаммад Ниёзӣ, Озарахш ва дигарон иборат буда алоқаи мустаҳкам дорад. ҳасан фаъолияти ҳунарии худро дар ансамбли созии овозии Шабнам то соли 2004 идома медиҳад. сипас маҳорати сарояндагии худро ба ҳайси солист, вокалисти дараҷаи олии ансамбли созии овозии Садои Суғд идома медод. дар ансамбли овозадори Садои Суғд таҳти сарварии санъаткори мумтоз Анвар Қосимов пешаашро такмил дода ба қуллаҳои баланди эҷодӣ расид. манзур намудани ин навор бо ин қадар маълумотҳо танҳо бо як мақсад аст ки шумо андаке бошад ҳам аз тарҷумаи ҳоли сарояндаи дӯстдоштаатон, овозхони писандидаатон андаке бошад ҳам маълумот гиред. дуруд бинандагони азизу арҷуманд, салом мегӯем ба онҳое ки моро чун ҳамешагӣ аз он тарафи экран тамошо намуда истодед. барномаи имрӯзаи мо аз барномаҳои қаблӣ куллан фарқ дорад. имрӯз мақсади мо, ҳадафи мо ва рӯи экран пайдо гардидани мо албатта ба муносибати 40-солагии таъсисёбии гурӯҳи овозадори Шабнам ва алахусус бахшида ба 40-солагии фаъолияти яке аз сарояндаҳои дӯстдоштаи ману шумо устод Ҳасани Камол аст ки алон дар паҳлӯи мо ҳузур доранд. устод, ассалому алайкум. ва алайкум ассалом Маҳмудхон. саломат бошед. дар паҳлӯи мо ҳузур доред, ин албатта боиси хушнудии мо аст. умед бар он мебандам ки имрӯз бо шумо метавонем як суҳбати самимӣ, як суҳбати даркориву заруриро ташкил кунем. хушомадед мегӯям таъсисёбии студияи Шабнам. хайрамақдам мегӯям. саломат бошед. як саломи оташини шумо ба онҳоне ки давоми 40 сол инҷониб ба шумо пайравӣ мекунанд, мухлисӣ мекунанд ва ба ҳама баромадҳоятон каф мегӯбанд. як саломи шумо. салому дуруд ба ҳамаи шумо бинандаҳои азиз, мухлисони ҳунарии волои мо. барои шумо ҳамаи хушиҳои зиндагиро орзу мандам. саломат бошед. устод, бинед ки вақт чӣ қадар тез мегузарад. саломат бошед. агар аз якумин соли фаъолиятатон ба шумо мухлисӣ карда бошад, агар имрӯз ҳамон нафар 40 сола шуд. бовар кунед. барои ҳамин ман чӣ гуфтанӣ ҳастам, он вақто ки солҳои
82-83 вақте ки ман ҳамин фаъолияти ҳунари худро яъне дар ансамбли эстради Шабнам омаданам, ман пеш аз он бо бародаронам, бо падари бузургворам ҳамнишин ҳамхона суруди эҷод мекардем, мехондем. падари ман ҳам Шодравон яке аз овозхони касбии ҳунарманд буданд. дар хонаҳо барои мо суруд месароиданд, мо гӯш мекардем. падарам бисёр овози хуб доштанд. баъд аз ҳамун ҷо ман аз оҳангу аз хондани падар як хулоса баровардам ки мегӯям ки падар чӣ гуна фарзанд намона. баъд бародари калонии ман ана вақто солҳои 25-26 сола буданд. мегуфтанд ки дадем бисёр насхон доштанд, сурудхон овозхон мешӣ битуям. баъд ҳамунҷа хулоса баровардам ки албатта падарам хуб мехондем. вақте ки дар гап хонаҳо дар суҳбатҳо ҳар падари мана даъват мекарданд. таваҷҷӯҳи ман ба ҳамин ҳунару истеъдод хеле калон буд. баъд бародарам ҳам суруд мехонданд, Шодравон бародари ман. он вақто ман 4 сола 5 сола баъд ҳис кардам, тасаввур кардам ки на ҳар кас ин суруд хонда метавонад. баъд оҳиста оҳиста сурудхониам, навозиши асбобҳои мусиқиам ёд гирифтам. вақте ки дар мактаб омадам, синфи якум, то ҳамун синфи якум фақат падарам, бародарам маро ҳам ба омӯхтани дарсу ба омӯхтани мусиқӣ суруд ёд медоданд. ҳамин Ҳасан, номи аслии шумо Ҳасан аст, дуруст? ҳамин дар оила масалан Ҳусейн ё Зӯҳро ҳам ҳаст? мо умуман гирем Маҳмудхон Ҳасану Зӯҳро будем. мо ҳама хел таваллуд шудем. Ҳасану Зӯҳро ҳамун аз сабабе ки дар вақти таваллуд шудан баъд аз 2 рӯзу 3 рӯзаш вафот кард. Зӯҳро вафот кард. хел шуд, сабабаш дар чӣ буд? мумкин аз беморӣ ё аз нарисани яъне хунҳо. ҳамин хел фаҳмидам ки тӯли 3 рӯзи таваллуди соли 1968 моҳи декабр буд. он вақто хунук баъд бандагӣ кард. Зӯҳро бандагӣ кард тӯли 3 рӯз. ман Ҳасану Зӯҳро мешавад Ҳасану Ҳусейн, Фотима Зӯҳро, ҳамин хел номо ҳаст ку. дуруст. ҳамин 40 сол шумо умратонро, вақтатонро, арзи ҳастиатонро ба санъат бахшидед устод. ҳамин дар натиҷа ҳамин санъат ба шумо чӣ дода тавонист? санъат пеш аз ҳама барои ман меҳр, муҳаббат, зиндагӣ. ман умуман аз ҷиҳати санъаткор шуданам, ҳунарманд шуданам пушаймон нестам. масалан имрӯз шумо роҳбари гурӯҳи эстрадии Шабнам ҳастед, аммо масалан таъсисдиҳандаи ин гурӯҳ нестед. солҳои пеш солисти ин гурӯҳ будед. солҳои пеш солисти ин гурӯҳ будед. умуман ба мо алон дар бораи таъсисёбии ан ҳамин гурӯҳ маълумот медодед? таъсисёбии ҳамин гурӯҳи эстрадии Шабнам умуман гирем аз соли 1982 ташкил шудааст дар донишгоҳ. собиқ солистони гӯем ҳамин гурӯҳ чанд сол бо гурӯҳ буданд? масалан Муҳиддин Оқилов ва дигарон. Муҳиддин Оқилов мо қатъӣ аз соли 1984-83 то солҳои 90. он вақто Муҳиддин Оқилов баъд аз консерте ки мо 1986 консерта додем, мондем дар театри Камоли Хуҷандӣ. баъд аз унҷа мо гурӯҳи ансамбли эстрадии Шабнам фаъолиятамонро дар театр кардем, ҳамроҳ бо ҳунармандони театри Хоҷа Камоли Хуҷандӣ. он вақто театри Пушкин буд. унҷа бо масштаби ансамбли мо хеле васеътар шуд. ҷамшед Дӯстматов, Дилором Қурбоноваро ба худ гирифтем. ҳамон вақто асосан ҳофизи гурӯҳи Шабнам ман худам будам. роҳбари ансамбли Мирзоали Макрамов буд. дар театр кору фаъолият мебурдем, сафарҳои ҳунарӣ мекардем. Шодравон як навозандаи мо, Бахтиёрҷон Раҳматуллоев буданд. умуман муҳити ансамбли мо хеле ансамбли рақсӣ буд, беҳтарин ансамбл буд.
аллакай ба зини баланд рафтем. баъд ҳамунҷа ман ба қувваи мусаллаҳ соли 87 рафтам, 89 ба омада бо давом додем. Мана соли 1990 бо ансамбли мо ҳуҷҷатӣ шуд. аз ҷиҳати театр кор кардани мо дар шаҳрҳои Федератсияи Русия, яъне дар шаҳри Тюмень, унҷа ба сафари яъне гастрол дар онҷо консерт мондем. дар Нефтянико, он вақто нефтной компания мегуфтанд, дар Тюменьҳо рафтем. баъд аз омадани анамун гурӯҳи Шабнам ки Мирзо Олим соли 94-95 гурӯҳи эстрадии Шабнамро ба земи худам гирифтам. яъне роҳбари ансамбли эстрадии Шабнам шудам. баъд давом дода ҳамин гурӯҳи Шабнамро дар тӯю маъракаҳои дар консертҳо кору фаъолият мебурдем. то инҷониб мана гурӯҳи Шабнам кору фаъолият бурда истодааст. агар шумо зид набошед, дар суҳбати имрӯзаи мо, дар барномаи имрӯзаи мо ҳам саволу ҷавоб ва ҳам бошад ки аз овози фораматон зинда баҳраманд шавем, яъне ки зиндасароӣ бошад. яъне шумо дар назар доред бо ҳамроҳи навозандаҳо. бале, албатта Маҳмудхон дар ҳамин студия ки мо қарор дорем, албатта ин яъне студияи Шабнам студия мегӯям. имрӯз тӯли чанд рӯзе ки мо машқ кардем, беҳтарин таронаҳоро интихоб кардем. яке аз аввалин таронаҳое ки интихоб кардаи мо ба тариқи навозиши зинда ва садои зинда албатта барои мухлисон пешкаш мекунем. дӯстони азизу арҷуманд, модоме ки ин тавр бошад, бори аввал аз студияи навтаъсиси Шабнам студио таронаи дӯстдоштаи мухлисони гурӯҳи Шабнам ба таври зинда манзур мегардад. ба шумо албатта тамошои хушро як чизро хат мекунам Маҳмудхон. аввалин суруд ин аз суруди модар аст. аз суруди модар зинда. ҳар як кори мо аз дуои модар кори мо оғоз мешавад. ана барои ҳамин чӣ хеле ки гуфтем, бо тариқи зинда, бо садои зинда як таронаи модарро барои шумо тақдим мекунем. خورشیدی تابانی سحر بر سرم، گرمی دستانی تو دارد، گلهای خندانی چمن در برم، عطر دامانی تو دارد. مادر ای بهشتی بی خزانم، مادر نوبهاری گل فشانم، مادر راهنمایی جاویدانم، جاویدانی من، جاویدانی من. مادر ای عزیز و مهربانم، مادر رازدان و هم زبانم، مادر همدمی روح و روانم، جانی جانم، جانی جانی من. قصه چشمانی تو یافتم، سرنامه آزادگی را در دامن ایمان تو یافتم، پیمانه دل دادگی را. مادر ای بهشتی بی خزانم، مادر نوبهاری گل فشانم، مادر راهنمایی جاویدانم، جاویدانی من، جاویدانی من. مادر ای عزیز و مهربانم، مادر رازدان و هم زبانم، مادر همدمی روح و روانم، جانی جانم،
جانی جانی من بهشتی بی خزانم مادر نوبهاری گل فشانم مادر راهنمای جاویدانم جاویدانی من جاویدانی من مادر ای عزیزم مهربانم مادر رازدان و هم زبانم مادر همدمی روح روانم جانی جانم جانی جانی من مادری جان مادرم бинандаи азиз, чун худатон медонед, сарпарасти кулли ҳар як барномаҳои мо ин албатта бонки Имон International аст. Ин бонк бо мақсади куллан осон намудани мушкилоти молиявии шумо корти визаро пешкаш мекунад ки ин корт дар зиёда аз 100 давлати дунё кор меояд ва ҳамаи мушкилоти молиявии шуморо осон менамояд. Пас мо тавсия медиҳем ки он нуқтаҳои хизматрасонии бонки Имон International ки ба шумо қулай аст ворид шавед ва корти виза қарз то 50,000 сомонӣ дархост гузоред. Имон International, дӯсти молиявии шумо. устоди азиз, ташаккур. Бизор ки ба бахти мо кулли модарони тоҷик зиндаву саломат бошанд ва ба мо абадан муяссар гардад ки дар васфи модари тоҷик шеър хонему суруд хонем. устод ҳамин ба 40 сол умр дидани гурӯҳи эстрадаи Шабнам ва 40 сол фаъолият намудани худатон дар ҷодаи санъат боварӣ буд ки масалан иқадар умри дурударо масалан чихеле ки дар боло қайд кардем талаффуз намудани 40 сол ин албатта осон аст, аммо тай намудани як роҳ давоми 40 сол албатта осон нест. бале дуруст қайд кардед маҳмудхон, осон нест. ҳамон вақтое ки дар вақтҳои шӯравӣ чихеле ки гуфтем як ансамбл ташкил кардан ҷудо душвор буд, сарҷамъ кардан ҳам душвор буд. лекин он вақтҳо ҳама навозанда овозхонҳо якҷоя будем. ҳамон гурӯҳи Шабнам чихеле ки гуфтам фаъолият мебурдем. вақте ки ман худам ҳамон роҳбарӣ мекардам дар ҳамон гурӯҳ, дар хотирам ҳаст соли 1997-98 бо гурӯҳи Шабнам Ҳасани Камол мегуфтам. дар тӯю маъракаҳо мерафтем. устод дар бораи таърихи номгузории ан ҳамин гурӯҳ ҳам андаке маълумот медодед, шояд барои бинандаҳои мо ҳам машҳурвар бошад ки барои чи айнан Шабнам. бале дуруст қайд кардед маҳмудхон, духтари Аҳмади Зоҳир номи Шабнамро дошт. аз ҳамон ҷо анами Шабнам, дастаи ҳунарии Шабнам пайдо шудааст. устод ҳозир хотирам омад, агар иштибоҳ накунам ҳамин сол буд, соли 2024 як консерти бошукӯҳе ташкил гардид дар пойтахти азизамон, бахшида ба ёдбуди овозхони шинохтаи Шарқзамин Аҳмад Зоҳир. он ҷо шумо ҳам будед, иштироки шумо ҳам буд, чун ман тавассути шабакаҳои иҷтимоӣ дидам. устод кӣ даъват кард ва ҳамон консерт чӣ гуна сурат гирифт? рӯзи 14 июн рӯзи мавлуди шодравон Аҳмади Зоҳир аст. дар ҳамон ҷо
моҳи июн ҳамин соли 2024 ман даъват шудам. анамун фарзанди аҳмади зоҳир Ришод зоҳир бо набираи аҳмади зоҳир фарзанди Ришод зоҳир қатъи дар душанбе ташриф овардан ва моям дар онҷо рафтем дар ин фестивал иштирок кардем. гарчанде ки дар ҳаёт бо худи аҳмад зоҳир шумо рӯбарӯ нашуд, аммо ба шумо муяссар гардид ки бо фарзанд бо набираи овозхони дӯстдоштаатон рӯбарӯ шавед, ҳамсӯҳбат шавед ва дӯстӣ пайдо кунед. ҳамакнун чиқадр ки ин қадар дар бораи шодравон аҳмад зоҳир ҳарф задем, мехостам ки як таронаи дилангези аҳмад зоҳирро бо овози форами шумо манзури ҳаводорон гардонем. ҳавои ишқи ту аз сар ба дар нахоҳад рафт, касе ки бар дарад омад дигар нахоҳад рафт. ҳавои ишқи ту аз сар ба дар нахоҳад рафт, касе ки бар дарад омад дигар нахоҳад рафт. مرازی کده ساقی مرا و فرصت ده، کسی که نیمه شب آمد سحر نخواهد رفت. مرازی کده ساقی مرا و فرصت ده، کسی که نیمه شب آمد سحر نخواهد رفت. ҳавои ишқи ту аз сар ба дар нахоҳад рафт, касе ки бар дарад омад дигар нахоҳад рафт. ҳавои ишқи ту аз сар ба дар нахоҳад рафт, касе ки бар дарад омад дигар нахоҳад рафт. باوردگوی همان شب که گریه می کردم، مگر نگفت که بی ما سفر نخواهد رفت. باوردگوی همان شب که گریه می کردم، مگر نگفت که بی ما سفر نخواهد رفت. ҳавои ишқи ту аз сар ба дар нахоҳад рафт, касе ки бар дарад омад дигар нахоҳад рафт. ҳавои ишқи ту аз сар ба дар нахоҳад рафт, касе ки бар дарад омад дигар нахоҳад рафт. کسی که بر درد آمد دیگر نخواهد رفت، کسی که بر درد آمد دیگر نخواهد رفت، کسی که بر درد آمد دیگر نخواهد رفت.
واقعا هم ترانه‌های استاد احمد ظاهر واقعا هم ترانه‌های ماندگار است و بزرگ که در اجراجات گروه استرادی شبنم همین گونه ترانه‌های ماندگار زیاد باشد. البته استاد تا جایی که اطلاع دارم خبردار هستم که دوستی عزیز و عالی قدر ما شیراز کمال یعنی جگرمند شما از آوانی کودکی در پهلوی شما هستند، پیروی شما هستند، دوام دهنده کارهای نجیب شما هستند. چی میشد که در برنامه امروزه یک آوازخوانی شیراز هم باشد، چون شیراز هم علاقه هواداران خود را دارد. یکی از سراینده های جوان و موفق دیار ما به حساب می رود. اگر شما راضی باشید یک از صدای فارمی شیراز هم بهره مند شویم. دوستی شما. بله البته چینی پیشانه تو ایش و گریبی داده است، چینی پیشانه تو ایش و گریبی داده است، تاقی ابروی تو سرمش ای کدام استاد است، تاقی ابروی تو سرمش ای کدام استاد است یار بیره ما هیچ عیبی من نکردم گر تو سرم را بیبوری، هیچ عیبی من نکردم گر تو سرم را بیبوری، سعید را زنده گرفتم که هنری یاد است، کم کمش میبینم و بیست یار میخواهد دل ما بیره ما. من چی گفتم شیرین جانی از من چرا رنجیده ای، من چی گفتم شیرین جانی از من چرا رنجیده ای، سعید را زنده گرفتن و که هنری یاد است، کم کمش میبینم و بسیار میخواهد دل ما میره. چشمونی سیاه داری قربانی تو من، خانه بگو جا داری مهمانی تو من، چشمونی سیاه داری قربانی تو من، خانه بگو جا داری مهمانی تو من، چشمونی تو آهو بره را میماند یار قربانی تو من، چشمونی سیاه داری قربانی تو من، خانه بگو جا داری مهمانی تو من، روی گل شبنم زده را میماند یار قربانی تو من، در این جوانی نظری بر ما کن یار قربانی تو من، دنیا گذران است و همین میماند یار قربانی تو من، ابرو کمانی من قربانی تو من، ابرو کمانی من قربانی تو من، شیرین زبانی من قربانی تو من، شیرین زبانی من قربانی تو من، چشمان سیاه داری قربانی تو من، خانه بگو جا داری مهمانی تو من، چشمان سیاه داری قربانی تو من، خانه بگو جا داری مهمانی تو من. ما اناریم بله دانه ناریم بله، ما اناریم بله دانه ناریم بله، من خواب بودم تگی چناری برویون، ما اناریم بله دانه ناریم بله، بیدار شدم که ناله دارد بلبل، ما اناریم بله دانه ناریم بله، گفتم بلبلی چی داغ داری در دل، ما اناریم بله دانه ناریم بله، گفتا
که مرا فلک جدا کرد از گل ما اناریم دانه ناریم ابرو کمانیم عاشق زاریم بله ما اناریم بله دانه ناریم بله ما اناریم بله دانه ناریم بله عجب با من در عجب است یاره از آمدنت اگر خبر می داشتم یاره گل می کاشتم گلی گلاب می کاشتم یاره خاکی قدمت بدی دبر می داشتم یاره من در عجب و عجب من در عجب است یاره من در عجب و عجب من در عجب است یاره شو ملیکه خوبان از آمدنت گردم از قد و قامتت گردم جانانه نفسی من بادام دو مغزی من بادام که دو مغز دارم تو جوره نفسی من شو ملیکه خوبان شو ملیکه خوبان شو ملیکه خوبان شو ملیکه خوبان хушхабари соли навӣ аз мағозаи топмен танҳо дар моҳи декабр мега аксия эълон мекунем. акнун тамоми либосҳои моро бо тахфифи аз 30 то 50% харидорӣ карда метавонед. масалан ин либоси зимистона нархи пешинаш 1500 сомонӣ. танҳо дар моҳи декабр шумо метавонед бо нархи 900 сомонӣ харидорӣ кунед. غیر از این بخشیده به سال نوی میلادی مغازه تاپمن برای هر یک خرید شما یک خوشبویی تحفه میکند. پس در همین ماه یعنی در ماه دکبر با شما در مغازه تاپمن وا میخوریم. سراغ ما شهر خوجند کوچه میر. البته با شیراز کمال هم ما موفقیت های بی‌نظیر را تمنا میکنیم. تمام 40 سال است که شما در همین جاده هستید. با غیر از مثلا توی و معرکه های مردمی تاجیک باز در توی و معرکه های کدوم ملت ها بوده شما استاد؟ اکثریت توی هایی که من اشتراک کردم توی های افغانی ها بود. در تاشکند رفتیم. در توی معرکه های ایرانی های هم اشتراک کردیم کمی. خب اگر مسافه رو بینابر گیریم برای اشتراک در توی معرکه دورترینش با کجا رفتید؟ بیرون از تاجیکستان من در نظر دارم. البته در فدراسیون روسیه رفتیم. ازبکستان، ولایت های سمرقند، تاشکند. دیگر اکثریت ما سفرهای هنری کردگی در دولت های مثلا چین و در دیگر دولت ها رفتگی ما با سفر هنری همین خیلی بود. همین دوام 40 سال استاد، یعنی از سال و زمانی که شما آغاز کردید فعالیتتون رو در جاده صنعت، همین دوام 40 سال چقدر انسان ها، چقدر صنعتکاران، چقدر هوسکاران به جاده صنعت می آمدن و می رفتن، یعنی رفت و آمد ها زیاد بودن، هنرمندا به نظر داد. همین دوام 40 سال در یک جاده ایستادن خودتون رو شما در چی میبینید؟ چی اساس؟ فقط همین آوازی فارمتون یا اینکه باز دیگر سیر و اسرار هم دارد استاد؟ یک کسب گرفتن همون هنر و استعداد و ایجادی به پیش برم، کار رو به پیش برم. همین کتی من البته هنرمند شده امروز دیگر با یگان چی دست نزدم و با یگان کارم با یگان صاحب کاریم دست نزده. امروز فقط انتخاب و
کسب خودم رو گرفته دوام داده ایستادم برای اون که من باوری کامل دارم که طولی با 5 سالها 10 سالها 15 سالها 20 سالها اگر ترانه نو سرودی نو همین با همین گروهی نوی که ما باز از نو شبنم پیدا شد برای مخلص و همراه فرزندم کار و فعالیت برم البته این گروه بازها سالها باز عمر میبینه به تو دیگر زندگانی ذره منو نداره به تو دیگر این جوانی لحظه زیبا نداره به تو دیگر دلی عاشق طاقت غم ها نداره به تو دیگر عشق است در دلم جای نداره خاطره باران ندارد به تو دیگر غم هجران در دلم پایان ندارد به تو دیگر از برایم مشکلی آسان ندارد به تو دیگر نمیدانی دردی من درمان ندارد به تو دیگر زندگانی ذره منو نداره به تو دیگر این جوانی لحظه زیبا نداره به تو دیگر دلی عاشق طاقت غم ها نداره به تو دیگر عشق است در دلم جای نداره عاشق ویسالی همیشه آرزو دارم بلبل مثالی گل طاقت شبا ندارم این دل در فراق به کس و تنها بینانم تا کی عزیزی من بشینم در انتظارم به تو دیگر زندگانی ذره منو نداره به تو دیگر این جوانی لحظه زیبا نداره به تو دیگر دلی عاشق طاقت غم ها نداره به تو دیگر عشق است در دلم جای نداره قطره باران نداره مشکلی آسان نداره در صدایت شیره بسیار است جست و خیزک آبک جویبار است صدای طفل و خنده یار ناله نیو صوت چنگ و تار است. استاد آوازتان خسته نباشد. سلامت باشید محمود خان. بذار که همین آواز فارمی شما سالیان سال در گوش و قلب هوادارانتان باشد. تشکر. استاد چون ما که در استودیوی نو تاسیسی گروه شبنم قرار داریم مبادا علاج امکانیت هست که مثلا در یک ماه یک مرتبه باشد یا در 2 هفته یک مرتبه باشد که یک نوازش های زنده سرایدن های زنده از همین استودیو منظوری هوادارانتان توسط شبکه‌های اجتماعی که
имрӯзҳо мушоҳида менамоем бисёре аз мардуми мо дар шабакаҳои иҷтимоӣ фаъол ҳастанд. мабодо тавассути шабакаҳо манзури ҳаводорон мегардад? албатта мо ба нақша дорем, ва шабакаҳои иҷтимоӣ ҳам бошад, хуб аз барномаҳои ояндаи мо бошад. Лекин дар ҳамин студия мо мақсади мо чи аст? Мақсади мо навохтани зинда, сароидани зинда, дили мардум ба ҷой гирифта, ҳамн таронаи беҳтарина бо овози зинда садо додан аст. беҳтарин. Пас мо муроҷиат мекунем ба кулли ҳаводорони устод Ҳасани Камол ва Шеҳрози Камол. Агар вақт ки пайдо кардед, ҳатман саҳифаҳои интернетии устод Ҳасани Камол ва Шеҳрози Камолро пайгирӣ намоед, ки тавассути ҳамон саҳифаҳои иҷтимоӣ навигарӣ ва алахусус таронаҳои нав манзури шумо мегардад. устод, барои ҷудо кардани вақтатон изҳори сипос. як бор дигар шуморо ба муносибати 40 солагии фаъолият табрик менамоем. мо албатта ба шумо дарозумрӣ, тансиятӣ, хотирҷамъӣ, некномӣ, сарбаландӣ, пирӯзӣ, комёбӣ ва зафармандиро хон ҳастем. ташаккур маҳмудхон. чизе ки ман қайд кардам, аввалаш вақти худро дариқ надошта дар ҳамин студия омадед. ман аз номи гурӯҳи Шабнам, аз номи худам, тамоми мардуми Тоҷикистонро дар ин солҳои нави омада истода тамоми хушиҳои зиндагиро орзу дорам. ва чизе ки гуфтем, мо ҳунармандон як мақсад дорем. мақсади мо эҷод кардан суруди наву тоза барои хизмати мардум ва ҳамеша барои ватани азизамон хизмат кардан омада ҳастем. ҳар яке шумо омада бошед, интизор шавед, бо гурӯҳи Шабнам бошед. саломату сарбаланд ди барои шумо мехоҳам. саломат бошед. чизе ки мегӯянд, ҳунар омӯз кас ҳунармандӣ, дар кушоӣ кунад на дар бандӣ. имрӯз дар паҳлӯи мо яке аз ҳунармандони дӯстдоштаи ману шумо устод Ҳасани Камол буданд. устод, як бор дигар сипос ва умед баро мебандем ки ин охирон суҳбати телевизионии ману шумо нест. бале. саломат бошед. тансиятии ҳар кадоми шумо мақсади ҳамешагии мо аст. саломат бошед. عاشق روی سفید و چشمی تابان توام، عاشق لبخند گل رز و گل افشان توام. هر کدام گرچه روزم راسیاتر میکنن، عاشق موی تو ابروی تو مشکون توام. اما چو بشوری تو جانم به فیغانایا. عاشق روی سفید و چشمی تابان توام، عاشق لبخند گل رز و گل افشان توام. هر کدام گرچه روزم راسیاتر میکنم، عاشق موی تو
چو غمی ایا بر سینه زنی سوها چو غمی ایا بر سینه زنی سوها عاشق رو بی سفید و چشمی تابان توام عاشق خنده گل ره زو گل افشان توام هر کدامه گرچه روزم راسیاتر میکنم عاشق مو تو ابروی تو مشکون توام لا 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 تعمیر خانه شما دوام دارد؟ نوبت نصب نمودن جهازهای سنتکنیکی آمد. مرحمت به مغازه سنتکنیکی سوریمنی دوم. تمام چیزهای لازمتان را از اینجا پیدا کرده می توانید. باید گویم که این همه استحصال دولتی ترکیه، چین، روسیه و ازبکستان بوده صفتی خیلی بلند دارد. اگر همه خرید شما از مغازه ما باشد پس برده رسانیدن یعنی دستافکا از ما. سراغ ما شهر خوجند جمعه بازار، مغازه سنتکنیکی سوریمنی دوم. تلفن در اکران های شما.